tuk chuat nuam le vekule vain kong roi tuatan pathian thu spiritual lesson number 9 kan ngai thla ho le dona lalpanin kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia tlemin katnar ping le de uleka ka ofia tok lo mai thei hin lo hrethiam le don nia chin thama thai jek bung som chang som thum le pare thu hi lo ngai thla ila tu po across po mi zui lo chu kami ni tlak ani lo kan lali sho hianin adu uluk hle mai lalpana thu mal som ro se amen kan zui le arong kan bol kan lali sho zara hian thil hian hlut na sang takani thina entirnan chia khon ho tu zakaya chumiten an soidana chuan misual tiania aina lali sual thlen tumpo in ente u misual ina thleng turina lu le tak so an lo tiani mi tena an identify dan chu misual tiani a melan murualin zakaya hi mi ten an ngai dan tur alang sareng mai ma se lali suazara amiti varina oma asul simin midang lam alo nita a vain thlengin mi ten misual an ti thin zakaya chanchin chu a tha zongin angai nom zongin zirtir na thatakata na kan mang chun zom ta zela zakai hen mitam tak nun akai harto ani hi vain thleng hianin misual te tana beisi na min petu po alani ta zelani pola a hebrai ming sola ni bokha lali sho tel lawa a hring nun a man masak na lama kha chuanin mi thanem ngai mi taima mi tumuru ania tisa thanem ngai na rong bol thin mi nia thanem angai po le mi te poya sei tam boka ko ran ti du da tu kani inti khania thanem ngai na lama chuan ko ran ti du da tu kani ti tu kha ania ma se damaska dai lali sho ne nanin to nu kha chuanin azal rai maya haludang lamta a lali sho zara pola ming le ale khathon tel lo chuanin ring tu te hian pathian thu po kan sei hlei thei to lo chu ani e chutiang ang chuan krista zara danglam na duomna sang tak alo nei ta ani mosia dana uire chu lunga den hlum tur ti ani a Deuteronomic law atangte Levitical law atangte po aden theina tur adan plo chan mumal tak ko mai turalo om boka ma se aphu anga den hlum tok lovin lali suan thiam lo achantir lova justice aya chung nung khongai na amang ta zo kani khanu kha bible pon lam tradition then khata chuanin zirtir te le midang zinga lali suwa azui veta zel ni te po inan suya lali suwa khongai na zara mi chanchin chelai ngai nom ti in kan soi thina he uirenu hi pathian khongai na chungchanga chuanin kan soi chuk lo thei lo ta thin ani pakhat soi leang cross hi tun ma chuan misual top khok te rap thlak taka saruaka anti hlum na mun ania min azona an kalpo in an mel du lova an mai an hup sana tiang chuanin an ngai sang lo khop mai lali sual lo langa misual te thi ang chi in kan sual wanga khenbe alo ni veta a ma se cross chu musita nekin kan lo ngai sang ta tun main cross hi mual phu tarlan na ania lali sozara ero chuan thil atha zonga entir na fashion lama te po in cheina man ruwa alo ni ta der mai ani tuna khan cross lem thi emo beng be emo I orin IBM iti sat hak lai emo ine izinga cross lem chuang ineyem I sozara hlule moita mai ani kha ama ngau chuan moina nei lova za omna nei lova musit omani thin I sozara ero chuan za omna
moi na du om na lo nei ta a ring tu ten Christian te chin chia na symbol pakhat anga kan mang ti ta hial maya thil musit om tak ni thin kha Krista zara thil hlu takalo ni awangin kan biakin chip zuma te kan biakin chunga te po cross kan da ta zel mayani amai ro chu minol pui hianin cross hi fesona an man lain tlemte chavin aput ero chu an puani cross hi put turani a pulawa inti moinan man kan tum chuanin kan moi pui zo tak tak chuang lo cross pulawa cross lema in chei du tok te hi kan moi pui zo tak tak chuang lo atopa chon apoimo ber chu cross pu te nun zel helo ni thina chuwang chuan cross hi pu phot mai la alem fesona manglo po hian kan moi tho tho thina ni kan lali suan tu po a cross pu mi zui lo chu kami ni tla kani lo lo ti a lali suami ni tur hian a class alo sang khop mai cross pungam te mi hoi sen te alo koklat mai ni chuwangin tukin spiritual lesson number 9 in min hruai atum na chu isuanen zel hian hlut na kan lo nei thina atel lawa za omna nei tum te hi mual pho na za kho mai ani thin chuwangin tukina hian I hlut na ber Krista le a cross a hianin kirle ro ti hi kan devotion chu ani elal pana thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina damte in min kai thowa lalpa devotion ministry chung le katan kan lo mangho le ta ani kan zirlai hi poimo sia tu lai tan gat phei chona poimo em mai sia khongai takin kan tan he thu hi tharin mal som le la wa in kan nun kong roi tu tan min man sak le thewang che kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek ule